Kurdistan velatimo koydirsin varimo Gulistan velatimo lo velati lo cenneto ebru parça parçamıyor lo velati lo cenneto ebru parça parçamıyor benim cilim cilim kurdu kurdu şure şure benim cilim cilim kurdu kurdu şure şure inarama dimiyano Rabbuna te şure şure iradiya meni rasto Rabbuna te şure şure Reza piri vela Ali şire şiri vela Seyyid Reza piri vela Ali şire şiri vela Ma inabu mazdari kuzur Tebgidin khelas ya vela Ma inabu mazdari zuzur Tebgidin khelas ya vela Benim şimdi şuri birim Rabbuna tek gel şuri bir anina şuri Rabbuna tek gel şuri bir anina şuri Çarpatıyor, düşmün kuru bulayamıyor Valatine çarpılmıyor, düşmün kuru bulayamıyor Ma inate deli kebto, rengi deyip olayamıyor İnate deli kebti, rengi deyip olayamıyor Cini cini biri kurdu kurdu şuri şuri Cini cini biri kurdu kurdu şuri şuri Rabbuna te sirmi vela tevgiri ta şuri şuri Rabbuna te sirmi vela tevgiruna şuri şuri وای ساعت خوش بید ما مستناس ساعت خوش بیده
Mikrofonu bir çek veriniz ki deri hoca bla dengi tabet. O gele spas. Bele geli temaşvanam me vekû bêjin destpêk pê mamoste Hozan Nasır û dengek qeder qîmet dengek xweş dengek vekû bêjin bilind yani dengek gele bilind. Ne Ebu dengî te ne derkê dişe? راست ماموستا ناصر zaten همه کس ناسکت zaten قیمت و همه کس زانی دنگی و Rengi dengi şovanı de ne? راسته zaten اکو بیرام تا مثلا اهادی لیتت هبره جی شاقیلیت ماموستای شوان تک حوزان ناصر شاید بجید توی زمان هنگی دا Zaten artık gelek dür ve gühe kudanı tıkudun şovan hatiye. Ne? یا ملت zaten بهند ملت گرد به دعاتان Ben de. یعنی Böyle geri temaşvanan em dibêjin şewa xoş bite demo xoş bit dîsa bernamek şev roj em gelvene ekrana ve mala vene dibine mêvanê ve ez bawerim îşev jî dîsa bernama me da hûnê gelek keyfxweş bin hûnê stranê gelek xweş stranê nû guh bidenê hûnê dulgeş bin armanca me ev û ev temaşvanên hevber ekranê wextê me temaşet ket rastî keyfxweş bît. Ber vê çendê îro jî dîsa mêvanê gelek girîng mêvanê gelek ezîz me mêvan kirîne em niha devera geverê wekû bijin cihê mêran cihê merdan şehrek gelek xweş bajêrek gelek xweş û deşta geverê mala hevalê hadî da em bûyne mêvanê mala we bernama me em vê derê tîne ekranê tîne ber televîzyona we rastî em hez ken ewelê mamoste Nasır dene nasîn Nasır ka em destpêkê te binasin belê kerem ke mikrofonê Kerem. ka xwe de nasînê Havale senar sala 1967 مثل گنده ولامر اجدای بود معلم الهنگی بود شاخ دبستان چنا بود سرطایی نبود 88 اسات مگیور دای نوتی دادی اتم نوتایی که دای نوتی دام دست کاری هنریه کر او چند سال 21 سالان اب چما دواتا و دبر گیور شمزینا جلمیر که وانه ام چونه ایرانجی ام چونه استانبولجی معلم بس 60 سالجی مدرس هاری کاری هنری می برده اندر شما دواتا اکی عزاها تلویزیون هبی تنجیمن داخل بکن ازش Belê mamoste Nasır em ê baxin tu gelek hêr hatî bernama me ser çawan te em keyfxweş kirin hatina te em pê keyfxweş bûn belê em hez ken lali me û dengek nû dengek gelek xweş wekû bêjin rengek gelek xweş ew jî qîza geverê ye em hez ken xêrhatina jî bikin ve binasin belê ka em te binasin keçika geverê نوام زینب سال 2013 من دست هنر کردی کریه 5 سال از کار موزیکی کما داشته گیور از خشکا و حوالت خوان بردام کنه شما خوان evet 5 sal ha بله 5 سال hûn zêdehe çine daweta ne بله هم زیده چما دافتم تلویزیون تا خاص کنم چینی نوروزان و دیلان و شایان همه جیان Belê. Belê dengê Zeynep jî rastî carekî ji bo mêvanê me Stenbolê dengê wê gelek xweş bû gelek temaşwana jî peyam hot min gotu ew çi denge maşallah hey bu denge em hez ken ew dengene serkevin hûn jî bir nekin bila me jî ve de bostîte mesela dengê Zeynepê navê Zeynepê bila ji me jî ve de bila qalbê ve de bîte dilê ve de bîte ka em guh bidenê em stranekî kene diyarî bûye ne Zeynep بله سر tê ka çi bêje ما والله Hemû دام وزن دام تایبت یه رژیم هم گفتم belê çepkiye bû Zeynepê bila bê زور سپاس
Yel.